Hello, gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yung amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa ya kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie ni Honey Babes Domingo Dita Vegan, kani Henry Gelasio. Kas naman ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasa kat Jack Tupulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ingkagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, bakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la kumata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangag ganat? Dapat check na dilay laang ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumat laang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan ni tinamnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi ngay bagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Aida, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, nukasta? Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak Iag agawa mi mo't ang
Talaga nga awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa ay? Kagpakita kayo tapna mo yung teramidan nyo. Kasta mo teraramidan dagiti daduma. Nabayag adida na adaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to ni iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawin Idi pala ko mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawon no dua, basta adali sa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya na. Kasano nga deta? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantayin ton bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo ilanamnama? Ay, awan na nang. Anyat kayat mo sa wine. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Adamat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensya ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data nakatalikod ka kanayonan kanyak. Kastoy ti pakakomportablyak. Isu abaybay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak nagayatan ti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kayat mo mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambanlog laeng dayta. Ken jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka mat nga rod maipaayan iti anak bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyo ken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata na lawlawang di pwesto. Ay, alaman, kita to Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta intakitaan. Amangan no mabanlog ka nga glako bakit? Jak kaya ta mabanlog ka. No, jak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa. Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak ko mati mang tulong kan ka nga glakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alang nga rod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da?
Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kas tala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Hanto yan ti order mo kape, aling Aida. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yung ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditaw. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandan. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amang ano da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan ko ta nalimeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na ijayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildok ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adi. Ayda, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay, kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka una ang mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko aki jay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Tasak pala tiaglako, Aida. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta siyak ti makamun ito yung aglako. Kabalak tayo to'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamun ito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Ayda, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito Umay kami take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, Rabim. Ay kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rote, nakalaan ang order ko.
Uy, Aida, adaman damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito eh. Sa baling aminan ti madmadlaw ko. Apay, anya day talisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog yu kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidak san ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat iji pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madia talaga ti rignak. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rod, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga rod, awagan naklaan no di mo kabalang ti bagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog? Ne. Kasano ang napasamak na ita? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat si ka Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mo't gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak sel mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Lay, apay nga yakal lat-latan ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanun ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo. Saan man na tilalawlawatam? Di mo serious wenday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pagaangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo Barok. Naggapo iti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay ngay asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Akat anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linukon ti anak yaw. Linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang kakasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpayso. Ibagam tagpayso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak?
pakawanan na kumasil mo. Wan, aklo nagbasula. Nailaw anak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. O sino dahi siya lalaki? Kwa, Joy boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na-develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailaw anak lang talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Nayan, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing pa to asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay? Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang, ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala mo ti sungpat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak. Panawan nak. Kaya't ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Di nakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Ayda. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Ayda, adamit tanisel mo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan na nang nabayagan nga in black nak ti asawak? Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsen mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Impakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatin mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Ayda anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anya mati ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanan? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan tumot lang ti asawak. Kat maawat na matoy anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnama ka mapakawan tumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko.
Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos, kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script kun iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.